Abasiramu salamu alaikum, abakatoliki mirembe Maria, abalokole Yesu yebazibwe, abasamize weza bwa mukasa. Mwebale mirimo mwebale okuyija mwebale okutetekanya mwena mwena jemoli. Mwebale okulemerako tuli mu Busoga. Mu Busoga tunengombeko abantu obusoga okwisanya na amani. Ono ko lwale osobola okubanga nsinkana ku musaada eyegulire eri nanti tayenda akobwako lero ndikwinonolanga makona. Makona ali nengeri gya kuvunza okwogeranga n'amaani amaani ozira noza kantandike andi n'omusaada ononga munange bamweta Leopard tubasoka lina asoka ebibi byokoze memale ndiko bibiki ate nebibi nzina bitono nzira kwere kibi ayenga onakolwa lero nisobola kuba nga nsinkana kuba mu basaada abekubira endongo mu Busoga nonge ekyo tufifa abaidye by'endongo nga tusobola okumanya nti oyo ye bisima abirina wabula nti mulimu bwaki mulimu bwangunyi donka dino ayi singa nti waferwirawo yakufuna wajambia tutemenga otema kubwa mikono n'omusaada bwese okuba nga nsinkana Leopard sanga baba tusemuna lamusa kubawuliriza abali ku channel ya Dr. Hussein Media abali ku channel ya Dr. Hussein Media mwena abali kutubona alamu isaku bandeta Leopard the Monster yanga mwebale kuba ku channel eno eri ku developinga Busoga eri ku promotinga talents daife eri kutola y'abaana abayaka yayongera n'abanene yabongera amaani muri balungi ino bana mutavanga wane amina tuliwo tutusa amina Leopard obairo okidinga ofuse ensonga ku mukutu wano ayinga abantu balitegeera nsonga kyeranga abantu abasinga balinda Dr. Hussein ono obona ali ku nsonga nagiremereko eba nsonga zena egitenda kuvaayo ndogera byenta iri jaswakaba nenda ino okutuusa amazima Leopard no kukunonyako olugambo luli mu Busoga weda wekalakasa wakoba oti lwaki nze omwembyo w'amaani lwaki mu kyalo bantegeera nibatantegeera mu tawuni n'ensonga ekundeteesa oinonole buzibu ki bw'olina ku mutima ensonga eyo kijja kujegaana nga bw'okyogeera ekito bwe kiri nze natoyeta okwemuluguunya kwange ti ku lwange nze muntu sekiinoomu aye ku lw'abembi bonabona era nali nsuubira ekyandisappointingamu nali nsuubira nti fena ng'abembi kino tukibona kumbe kiboneka abasinga balwawo kuidaidini bonga tibaidyo bene badayo badikuba oba tibadikuba fo tubaamu mwidinda kyendogera kusobola okukitegeera obuzibu buno buli buti radios do tulida kudogera kwino kuba radios eriyo bapresenta abatakuba music aye ate radios dafuna ba DJ abakuba music ba DJ bano bakuba music so tosobola kwogera ku radio yona ngate eriyo department wabakuzaanira oli kategeera so radios edizira ba DJs yes difune yo kuba DJ abasobola okutukubira music oife kubanga ensonga eddi ku radio edisinga adindi political yokola bingi ni programs eningi sobola kuidukira nti olwembalo basobola okuidukira bwire ino oli kategeera so ekyo basobola okukitereezaamu kati radio do nabanga obuzibu ndizira ku ino ngaddo oli kukitegeera but olwemba lusobola okuva ku TikTok oluva ku TikTok olwingira mu bantu radio datandika okuluzaana aye ekiruta ku ground DJ bikategeera kati twabanga embadde ifedde bedi likola bulungi tulina nene embedi takola ku TikTok nga yatede malada abada amaani wa ku ground aye ngati dinda olisege nze issue yange yali nti Jinja nga city batu wa city ni capital city ya Busoga out of district ekubinetia nendala kitegeeza nti omwembi ow'amaani wano ayemereire alina kusooka akakasaidinda olisege kuba ndiko bya Dr. Hussein tosobola kufuga osinziira mu kyalo kisoboka ekyo tobona nti neguuni n'akalulu oba bali kulonda akalulu amaani gabayina e Kampala akobwa president gabayina e Kampala ine mwana musobola okola vulugu owe ayi tebayikiriza nsobi mu Kampala okitegeera kati ifadde okuyikiriza damage yatandikira mu city wene
ngate bajo wanaba ali kwiddo okutegeka show Idinda oba Busoga yona oba Bondo oba wajja kutukira Idinda abuza ati bani abali kuwano oli kukitegera ajja kumaliza nga bamuweera abembi beba tayidire gyali kutwala kubanga erebe idiyo bandi ngaye bali kumuwabo bebe idindi na abembi mutawuni awo nga n'amaina ngaye ne batibadidi kitegera so nze nakoba nti kibere kyetaaze badije bano abakola ku bifo bino di fantasy di good no di cafe 49 di baboni so eriyo music go kwa tibasobola kumukuba aye kweli kweli fana go twemba kuba muntu asobola okoba ati fe tukubambaire buli mwembe Busoga yembambaire kitegera ekyo kiba kiraga wabula genti bano badije ni music wa Busoga tiba mu followinga oba idinti buli mwembe Busoga yemba ki ayembambaire tukanga nembaire timbi otwira mu kalicha so okutuka kasa yakoboti katubire ku kwaba kalicha mwaba kubira ko ne bawaire ibiri kubanga dino bar oba club so ba pub sidino ibesinze ku butaka bwacha bazinga okukitegera ekigeza lino okubanga di promotinga ku bwacha bazinga at least ekyolo lala ayo osobola okuba mu club anko bakubene mbo kumala sawa namba kabali mu Nigeria kati Leopard ba Portugal oli kukitegera kati wensonga eno wewe wali ogireko nobona ngo oli wamaani nga okusinga mu Idinda luzi wano wali wakabona video dange luzi wano wenali ena mutombere bugobyere wala nogwasoka ogogwa kubiri nokujayo aye ngoli kubona nga ekisawo kino kyona balandi soja batafu soja kuba tubona katwali abembi nga batano wala gamani manji mwali ku radio royo twakuba stage buli muntu yakoba ati walayi nebifaanani biriyo ne videos diriyo oli kukitegera buli mwembi gwendogaire ku weda kuba kwaba kunoni banoniye ku clip side bali kulaga ku batopuke bani aye nga ate Idinda wafu n'okwemba obwembe Idinda balina engeri gye bakutaako amaani ng'amaani gano bagakutaako lwa nsonga abantu bano abakutaako amaani olwisi bo tibatambule ino ife gye tufuga oba gye tuli ab'amaani basobola okuba tibajjaayo aye woba ng'olina se wano mu Idinda ango ndikobera ne ba promoter abe Kampala ba Idinda abo badagala sibobo na tiba wa Idinda ulikitegera aye woba banga bali kutuuka Idinda ngaye tibali kubona ko talents diriwo omuntu agire ku 49 oba agire ku baboni kundi ya musente bakubale ko olwemba lw'omwana we Idinda abantu ba